December ni sari thole ni ania INP Mizo channel clear tu te in lo dam tlang lo memle clear tu te Sipai kan book chewa tun tum chu kan ram chanchin ne na in kai noi news kan an update le lokange Putin-an le Modi summit engin ram na nge an siam Russia le India summit in international politics sa ngong anayangem ti te kan an clear lok don nia India rama Russia president lo zin chuan international news salu na sa takhop maya COVID-19 hilen no avoid ni zin chuan at so ani angin Russia ta na apoi mo tur zia chu analyst na nin rin siak lai mayani Russia ta na thian kumhlun India hi United States lama hoile zo thin boka India la chuan Russia ral thuam man to tak takin a lei reng maya NATO ram dang te thik thamin United States in atlon boka India hi market poimo takania Russia le US yan until siam te hal chuanan an du ve India na hoisan lam chu economia an chau pha ve deu donani United States laka Beijing a hel renga US na ma main pusi Jinping hi ado ni ngai lovang ti a hria nge moni kuat adina chumi nuwa okas adin boka chuti laikara Moscow chuan Ukraine run tumin alo ve reng boka chaklama China in Taiwan le Hong Kong a chai boi reng boka Russia le China hi arwal chet thut te hi antumani ngem United States hian Taiwan le Ukraine hi ahum ve thei kherin rin omlova chuwangin kwat le okas hi apoi mo riawani NATO ram member te US hian ringam tak lo ni na langa ten ringam po ni se chuti taka China le Russia ma han ding khong thei tur hi anom meu lovani Russia President Vladimir Putin chu New Delhi thlenve le Hyderabad House panin Modian alo muaka darkar thum le achan velai anin komnuin chohlui dinner an kil duna hemizo hian Putin chu adet le ve tangal mai ani India le Russia in zom na hi Soviet Union hun laya Cold War atang dai khana ni towa Prime Minister Modi chuan time tested friend ti in Putin hi arhil nge India ta naram thian tha ilani rengani ti in Russia President chu nimin December ni rukka anin mutum khana hilani President Putin hian international summit poimo amai nol maya G20 te COP26 te chu alang sar deu te ania Kremlin chuan tuntum India le Russia summit voisom ni le pakhat na hi defense le energy lam boruak alien le don ni in alo puang towa India hian Russia hi ala bel zui zel don ni na lang December ni ruk Modi le Putin summit a hian inremna chi rang somni le pariat zet an siama chungzinga chuan AK-203 rifle siam na tur le beng lam ven him na tur te atela chanchin masalama khan AK-203 rifle siam za tur hi nuai nga tin kan lo soi thina masi final agreement a hian nuai ruk ni in sumsen za tur hi crore sangal zazet atling hem mai ni heng poisa zozai hian India rama chen na in nei lo zong te tan in thatak asa thei dona re theina bo hi politician te hian an tum tak lo ani don hi Russia le India hian military technical cooperation chu kumsomatan an pot sei le taboka Reserve Bank of India le Bank of Russia chuan cyber attack laka tang ho turin agreement an ziak thei bok ti Indian Foreign Ministry chuan soyani pumodi chuan tunma ang bokin Russia le India in zom na chu alangai renga engthil mai na ti boilo tuntuma ilozin hian rampani in lai china ta na kanin pek na ati fia hleya kanin zom na hi kum tinin athazul zelani ti in Putin ahilani kumsang ni le sompalia Russia in Crimea aruna tangkhan Russia hian khovel ramte tui thar atok tanta a President Vladimir Putin po hi azin chuak khat thei takhop mai sangni le somparet khan Sochi khopuya Modi chuan informal summit President Putin nei puya khatatang khan India le Russia relationship hi anung thar le ta chawani Indian Foreign Secretary Harsh Vardhan Shringla chuan
chanchin bumi te ma a Russia le India in inremna thutlungan siam te hi soin inremna somni le pariata hian military trade energy geological exploration inland waterways civilian shipbuilding le fertilizer le coal lamte atelani ti soi foreign secretary chuan Russian company te chu Modi sarkarin ramdang company te tana production link scheme asiam te chu mangtangkai ve turin sombok Russia le India chuan kumsa ni le somni le panga a rampani inkar in sumdon ton na chuan US dollar billion som thumatanga billion som nga inkar atlak theinan malakan tuma kumsa ni le som pakot chunga rampani in sumdon ton na chuan US dollar billion som pakhat paruk akai chowa COVID-19 wangin sang ni le som ni chu atlat niam na sale hle a US dollar billion pakuwa pun pathum pakhat chau ani Defense Minister Rajnath Singh le Russian Defense Minister Sergei Shoigu chuan military technical cooperation lam anlo soidun ve boka Indian External Affairs Minister S Jaishankar le Russian Foreign Minister Sergei Lavrov anin muboka video masalama kan soito ang khan 2+2 dialogue ha Prime Minister Modi le President Putin telovin rampani Defense Minister le Foreign Minister ve ten anlo Mizo kani Russian Minister patni tehi December ni nga pathian ni zan khan India ram anron thlenga inrem na chi rang anlo siama President Putin le Prime Minister Modi chuan annem nge pui aniber Russian Foreign Minister chuan United States sakhak na tahle kan soi photo angin US chuan katsa Countering America's Adversaries Through Sanctions Act chungchanga ngi tu America chuti chungchuan India chuan Russia ral thuam leina tur military pact asiam le tathova United States hian India hi aen liam mai angem US malak na kan mu thuayarin omta US and India chau hi rem matumanilova Turkey te North Korea le Iran te po alo rem photo ni Russian Foreign Minister chuan nimin December ni rokhan India in S-400 alay chungchang asoya US chuan India in ral thuam layatum titop turin maala a mase India chuan nakaltlang pui tathowani India le Russia in lai chin na hi United States hian ti chiat tum ma se India hian US thupék zom don lo country India hi ramzalen adu du ti theyania ral thuam adu zong le thiana tana adu te athlang theya ramdangin hei hi leiro kha leisu anti wanga boi turani lo atiani sangni le sompalia Russia in Crimea arun wang khan US chuan Russia remnan hedan ketsa hi asiama Russia pona tur ve ta hle ani India in S-400 air defense system leyatum na hi ketsa dan umma sangni le pakukum vel ni in Hindustan Times chuan a reporta mase agreement an siam hun takero sangni le som pariat ni inalang India in leya tumatanga kum som pani kalta a S-400 apoimo ang khan tunlai khovela hian ala poimo rengangem India poisa luan ralna ral thum S-400 hian missile ala kap thathei rengangem tite hi ril ruwa a oma fiana ala paltlang miolova China nena kanin daw phot lo chuan S-400 hi thir chekol ang maymaya kanda angay don nena lang Taliban sarkar le Afghanistan ramdin mun Modi le Putin hian an soidun boka humanitarian aid pe kan tum ve vea Afghanistan ram chu helho te tombu katan manan rem ti lo ti an soi boka Modi hian Afghanistan rama miret heite avei ve hlea chuti lion Mizo barmaral tlan te ero ala vei thei meu lo chuni hi zanlama Myanmar news ti chwale kan tumanga min lo ngai chang le theu don nia kan channel min clear sakthina wangin in za chunga kan lo me